أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية إسلامية، تحية بين الأخ وأخيه في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال عليه السلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، ولكن هي دنياكم، هي الدنيا، وهي السلام بين الأخ وأخيه في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe an julɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe teddirɓe diina, karamokoɓe e ceernoɓe e neniraɓe e banniraɓe, ɓawo e yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, taguɗo ko taga ko fof, waɗi ko waɗa ko fof, tawata o hatojjina hay e goto, ala hay e goto ko hatojjina e makko, o wiyete Allah. O noddi hoore makko o inni laysa ka mislihi shay, sifa makko ala. no miijorɗa fi makko o haray Allah hinano woni oɗo o tagi en, o landaki en jotti, o waɗi e yimɓe, o yuɓinari en hay e hunde. Sa ƴetti o to a wi Konakiri a yi a yoɓay transport, ko imma direct ma indirect. siko oto ma waɗay essence, siko oto goɗɗo a yoɓay, hay so bagage uɗoɗiɗa a yoɓay. kanko noon o tagi en o landaki en joddi hay e hunde. ɓawo tagude en kadi o waɗani en kadi tere ɗen kadi fii ko gollitiren kadi haajuji meɗen. ɗon kadi o yoɓinari en, o waɗanma hoore ko rondora, imma a rondoride dongal ma a rondoride gandal, kono beɗe rondo. ɗon kadi o landakima joddi. o waɗani en ko fofirte no wiye kinal, on tigi foofa, on tigi anda ko laamigel foofata e nder ñallal ngal. ɗon kadi o landakima. musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi no hara goɗɗo nde o foofi o yoɓayno 10 000, mi sikki ɗum hara mi sartino. no woodi leyɗe ko fewno ɗo, Allah jaɓino foofango yimɓe goo. hande kala ka ɓe yahata ɓe waɗana oxygéne hara ɓe bambi ɓaawo ga, sa jaɓi kun noon tu hara on imayi hiɓe branci kun ka kine ɗo ka o yahata wowi o bambi kun ɗo, wasi tawi bay kun no bambi sakono yaade ɗen ko yiɓoɗo kadi Allah jarri gori. enen ɗo ɗon a foofay seede mo dare si goɗɗo waɗi sport suyerɗe ɗen foofango haray hande kadi ko yaari Allah landaki ma jotti. ɓaawo ɗum ɗon waɗi koko wiyete assam, ko nanirde. a nanirayde ko moƴƴi, a nanirayde ko harmi, ko ɗertima ɗon. o inaari kadi goto e meɗen kadi yo yoɓ ko o wiyete Allah. ko ɓuri kon fof o waɗani en koko wiyete jiiɗe, ko daarira. acca ndaarugol ko inni ya ndaaru kon, ndaaroya ko inni wata ndaaru kon. o tertima ɗon kadi, o tertotoma e giɗe ɗen kadi, par ce que Allah himo wowno ka ndaarɗa ko harmini ko wo o jaɓa ɗon guitete ko ko landitatomo hay e goto. wako wanno o yiti hande kadi ɗon kadi o tertima ɗon, o waɗanma ko ko wiyete ko lisan, ko wiyete ko ɗengal, wowlugol. hara sa wowli nanete, goɗɗo wowli an kadi a nana e faama. ɗum kadi ko nema ko noon kadi mo wawno jaɓugol ngal, seede muɗum lande ɓe Allah o jaɓi ɗenɗe muɗum ɓen, mo wawata wulde bobojo. ma mo Allah o jaɓi jiiɗe muɗum yiyata, mo Allah jaɓi nande muɗum o wawata nande, mo Allah jaɓi juuɗe muɗum o waɗi ko dangujo ma waɗi ko bofojo. wallahi hanki ko mi waɗa Konakiri mi yi goɗɗo fewndo kaɓele ɗa, na juuɗe woodi wona koyɗe woodi, ɗeɗiole gasorade ni motorade. mi daari mi tawi oɗo ni min fewndo hunde no joga kono pellette kam no marsi mi ɓuuri on.
joni noon neɗɗo jogoo ɗi nemaji ɗin jantiɗo seeɗa mi ala juutinde leero mbaɗike lannoɗamo ko honno fewo ene wonno satti lagine satti oɗo yetti Allah ka o yettima o dirabbil kaaba o yettima par ce que Allah jonnima goɗɗum ko a wawata heɓande hoorema a yettari koye hoore no innuɗamo kadi o satti kadi ɓawo ɗum ɗo fof yaafo ɗon mawɓe an tedduɓe e karama koɓe si goɗɗo ñaami ñaamete welay ɗum ha o haari def hara ko welatamo mo weltori woni kaw ñaami jogandema bimbi o haton jinoyi e takkitoyagol ya hurgo janama hurgo tosoko Allah soki o inni ala yaltude mi sikki tum docteur ɓe ɓe fof moɓodiray ka kala docteur jo anndaɗo laftari ɓurɗi mawdine fof naɓe mo nokkel kadi kala ko doginna ko ɓe jonna yonti ndino yaltuwa pelle ɗum ɗo kadi ko nema jaka go yawgol takkitoyo ha gayna arta jaga ɗum kadi ko nema kono goɗɗo o yahay o takkito humta haaji makko o yalta ronka wiide Allah jarama o andi ɗum no kay ko nema o ñande ɗum no ga ronki waɗu goɗɗo ndaare hikma Allah on kadi ka takkitoyagol ɗo yaafo ɗon tedduɓe am si tawi kadi yalti har na no hanniri noon ɗuuɗi tun o ɗaɓɓo e joni lekki kadi si ronki few kadi o ɗaɓɓo e joni lekki kono Allah waɗi dose normal ɗum woni o jaalnaako ummatan wasata hala no hakkille ko ɓeyni hayrul umuri ko ɓuri moƴƴude fiyakuji ɗi fof gonno awsatuha ko woni hakkunde kon jaga ɗum kadi ko nema seede ko nema ndaare nde on tigi no naata ka hurgo ndeɗaɗo salah sallam maake woya janngo woldu alo bisimillah e ko inde Allah ɗon e naatiri ɗo fiyo ɗegnana ko ɗon e naatde ko joni noon bonɓe no nder toon dandana gole ɓen noon kadi allahumma inni ausu bika minal hubusi wal habais won toon ko fof ɗi ɓoori cunciyal ɗi fof hara ɗi renti ɓanndu an ɗum danda hara ɗi hewta Allah ko woni ko Allah ini mi nani mi jaɓi mi danda naata yaltara jinna fetinaari fiyono si goɗɗo naati e nder hungo hara naati kadi hoɗi ɗon hara hiɗi rentuma few ko ɗum Allah ini huwa yarakum huwa kabiru min haysu la tarawna seytane boneji fof hiɗi rente kono en rentaɗi kono Allah itti malaikaɓe ko ayna en hara tigi yoni wawata hewtude ko woni lahum mu'aqibatu min bayni yadayhi ga yahfazunahu min onno min amrillah Allah ɗo itti malaikaɓe ñamata yarata darata ko resata yeddata Allah woɓɓe no yeeso ma woɓɓe no ɓaawo ma woɓɓe no nano woɓɓe no ñaama ɓe no ayni o bani adama ɗo fof hay si tawi hiɗa yawde yeddoygol Allah ɓen malaikaɓe on seedata Allah ina tertemo ɗon o yaha o yeggiti ko min tun tagimo ko min tun arsigatamo ko min tun waratamo ko min tun immitinatamo mi jonnimo ɗi nemaji ɗo fof tawi ko ƴettu ɗi nemaji ɗo kadi o yaha o yeddiroya tertemo ɗon no marani mo ñalla no wiye ñaw yowmal qiyama ino habbimo ha neña woni Allah subhanahu wa ta'ala oɗo ko yettude mo wo en fani kala nemaji kadi ko Allah waɗani en kon fof ko ɓuri en yawande kon fof ko yettugol o janti kulle ɗe o janti mummunte o janti jinna o janti yimɓe o sakkitoroyi aya mo inni wa qalilun wo fanɗi ha fanti min ibadiya shakur e jeyɗe am ɓen ɗe yetta e ɓen a weltantoɓe am o andi Allah ko mantiɗo ko hombo haali mantade ko gaynanɗo hoore mum bani adama no gaynana hoore ala ko mantode ko ɗum kala mantiɗo towniti mawnitini ɗum Allah liɓa e fi makko iblisa alayhi lanatullah so ƴetti qur'an o jogandema ka o fuɗɗi ha kaw lannoy o yiyata toon boneji ɗiɗi ɗi iblisa waɗi probléme makko o fof kanko e Allah ko honno o woni no faalaya jooɗo to juuroɗa karama ko maɗo teddinaɗo o woni mi sani wattaɗo ko fof karamo kojo ma ko teddinteɗo ma hay si tawi ko minute goto woni ko jannoma man allamaka harfan wandi ko harfu ala sirati nakira o jannima harfu goto fa huwa abuka ka fi din o fota way baba en ma ɓe ka bange din har ko harfu goto andima wona ɗo fere goɗɗo toɓɓanima ba ha a gayni a yeehi sigi ha findito e ɗiɗo fof o jannima qur'an ha a joofinoyi hunjiɗa a hunjaki wawɗa firde a wawa firde sellinɗa ƴiye a sellina ƴiye o woni karama ko ma ko woni karama ko ma tigi tigi joom fi honno kala awiɗo ko janɗugol ɓaawa ɗum ɗo hande kadi ko yo wurtanemo kono hana no woni ko wurtete ko fewnanemo ɗum woni ko fewnete ko waynata hande kadi fuɗɗoɗen e ba ma fuɗɗoɗen e sikki joni noon iblis awa ɗo bone makko o fof ko ɗum ɗo o inni ya iblis ma mana aka an tasjuda lima halaktu bi yaday ko fi on waɗi sujjana o tagende juuɗam ɗo astakbarta am kunta min al ali qala ana hayru min kala mo yiɗam ta paɓerde ina ana ko min haraw yeeru fedde iblis yo Allah danden noon anaji ɗin ka tati ko ɗi tati woni alquran
kono ko goto on moƴƴi kana rabbukumul ala ko iblisa wolno o moƴƴani kawayno ko ana hayru minhu ko min ɓuri mo moƴƴude ɗon kadi moƴƴani e ɗari ɗo fof moƴƴa hande kadi bani adama fof goni e bani adam ko yo gollidiri ko nelaɗo sa sallam maaki on man tawada lillah konno hikki ɗon rafahullah sida faala towde dow ga da towdu hoorema mawɓe men ɓe maake ko bani adama wawi ko immagol bindi juula ha gayna yetta jikirugol jooɗo ko tan no wirdo kono goɗɗo ara e ma landoma si a ɓeeli keejam ɗum noon a wata waɗande ɗum ɗon hoorema ko ɗum ɗon ɗo wonno probléme iblisa yalla dande e naatugol ɗum ɓawɗum ɗo mi salmina koko baaɓe fof mi torano en fof meɗen jamɓe kisi e fi dunia wal akhira mi toro allah o moɓidiri en e nder rusul makko juulirde meɗen ɗo e nder kindiya sambaya ka wiyeteɗo honno soiréya ɗorki allah no moɓidiri ɗe guerje ɗo fof fi iman yo moɓidiro e ni kadi ko aljanna makko ɓurɗo e towde ñande tawata hara goto meɗe wawana hoore muɗum hara ko toon fottoytege hayru halqillah ɓurɗo moƴƴire tagi ko mawɗum ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe tedduɓe yewtere an nden e nder minitaji goɗɗo arno nandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o landaki mo nelaɗo ko honno jawdi heɓorta o landaki honɗum heɓorta otowal o landaki honɗum heɓirta parcelle woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeeto lan ko honɗum ɓurata naadoyde goɗɗo aljanna ko landa ngani hadis mo hunjide wattane hakki moƴƴe makko an akthari ma yudkhilu nnas aljanna o addoyɗa kadi awa yeetola ngati honɗum kadi ɓurata naadoyde yiiɓe ɓe kadi yiiti ko ngal landa ɗon woni anditinde hoore ɓe anditino darde juule guere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe addari piiji tati ma nayi ma joyi fiyo ɗuuɗu ronken manditade ɓe inni ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe ngal janna ko piiji ɗiɗi ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiite jahannama kadi ko piiji ɗiɗi ɗiɗi bet ɓurata naadoyde no woodi koye piiji ko naaɗani kono ko ɓurata kon majorité o ko ukkoyta yimɓe ɓen ka aljanna ko piiji ɗiɗi ko ɓurata kadi ukkoyde yimɓe ɓen kadi ka yiide kadi ko piiji ɗiɗi sahabaɓe fof ɓe jooɗi ɓe heɗitimo ɓeɓani nda enen koko nelaɗo makata ɗo haray miɗo wadde kakoy koko nelaɗo wonde makude ɗo joni sallllahu alih w sallam haray ɓe haali e wadde maɓini ɓe hande ɓen fof jonti tawata sundu ara e jooɗo e hoore sahabajo ndu jooɗoɗo ha nde ndu faala ndu immo ndu yaha hara ndu andari koye hoore bani adama woni ko ndu jooɗi hatte ko tawata hiɓe jooɗi hiɓe deeƴiɗi jettagol nelaɗo sallllahu alih wa sallam oyi nde sahabaɓe e toro allah yallah moɓidiragene maɓɓe fewɗo si goɗɗo innama ɗo joni ɓurɓo jogogol jawdi e nder jindiya ɗo ɓeyna jihaali fof kitama ɗo joni o acci magasin ji makko imo jogui sonnaɓe nayo imo jogui ɓiɓɓe worɓe e rewɓe woɓɓe no jomba woɓɓe no jombuni woɓɓe no hooli ka jomɓe woɓɓe ko bobuɓe accide ɗum ɗo fof ƴetta wonkimaako ko ƴenƴawa ɗo fof moɓa yaha waɗoygol jihaali e sikki ɗum welata fi welata joni noon kamɓe ko ɗum ɓe waɗuno woodi goto e ɓe sahabaɓe tawata kanko ko jemma tawata ko dañande innugol himo jombi gesu kanko e ɓeygu makko hiɓe wolli jemma goto hay ɗon ngal lootaka o ɗon o nani no yahede to acci ɗum ummide huccide o yehi o yehi kadi o harto yaari kadi sa nani goɗɗo yenna ɓe sahabaɓe ko watame moƴƴita ko few a ledde ɓe taw ko moɗon ɗon par ce que koɓe wawi wadde ko ɓe wawata waɗugol ila yewmin qiyama rusinelaɗo salah sallam mantiɓe ɓe inni enen ɗo fof sen dépensi gonɗum nde e wataɓe hewtade hay ka holwude yo allah yoɓɓe ɓuur moƴƴide jotti ko rusinelaɗo maake hayrul ɓuroni ko ɓuri moƴƴude e guire ɗen fof ko allah tagi kon fof e mofti an ko ɓerni ko ɓe wuuri ɗum ɓeya ko ɓe wurduno e nelaɗo ko sahabaɓe ɓe watti ɗon kadi summa allazina yalunahum ha ko ɓen hikkiɓe ɗon kadi si sahabaɓe feƴƴi ko tabiina wone yarde ɓe maki ono ga summa allazina yalunahum laabi hidati on génération sallam ɓe deƴƴi ɓeɗo ko hanaɓe du'anede weltane jarne sanne wano enen ɗo kadi hanuɗen du'anade weltana jarna sanna mawɓe meɗen jibinɓe e nder l'islam si ɓiɗɗo fini tawi himo jibina e nder l'islam dewgal sunna e farilla mo haade yaade ɗum no nene mawino baba on jarama samnaɓe waɗanimo teddugal seede muɗum daaremo heɓa ɗum no haɗa konno jogui ga torki allah subahana taala mo yallah yaafoy ɓawɗum ɗon mawɓe men kadi ɓe muññi ko ɓiɗɗo weli ko ɓe muññi ko ɓiɗɗo gollantaɓe ko mbeyni yaw ɗaɓɓoya gandal yaw jangoya ɗum kadi no muusi ɗum waɗɗotoma woni hitande on say hay natele fof woduno duuɓi ɗiɗi duuɓi tati
si yi'ama sa yi wonon kay wontay walla ɗum ɗon kadi ɗum ko yiɗugol Allah yeɗe nelaɗo Allah yiɗen islam wonno ko waddi ɗum ɗon yo Allah yoɓuɓe fatiɓe maɓɓe ɓuri moƴƴude e jonti ɓuyɗiɗa e hono mbuɗuɗo ya rabbal alamin mi arsaga landa ko honɗum ɓurata naɗoyde yimɓe ɓen aljanna ɓe maali ko piñi ɗiɗi go'o ko taqwallahi azza wa jalla kulol Allah ɓurata naɗoyde goɗɗo aljanna numéro 1 ko kulol Allah noon na ko mi arata ɗo jonimamo janna janga ɗo hara ɗo foti mi wulla yeeso mon ɗo ina hanki abdallah wulliga ƴolirde laaɗo wa inna alladina yakhshawna rabbahum honɗo bil ghayb ɓe werni to walla Allah to hiɗa holimo yaha goɗɗo yiltama kewɗi hara no ɓurti daroya tan arda jonnitama hiɗa yeejude hiɗa andi ɗum ɗo koko boni a ñamatange ɓeygure ma hara yeyani goɗɗo e ɓeygure muɗum hiɗa yandiga yaasi ɗo hiɗa ɓorni cuñci laaɓoɗi pos a falaka goɗɗo turnama hara wonani sabu goɗɗo tuuri ko ɗum woni kulol Allah la darara wala dira hiɗa jogii o to wi labanji fotta ɗo e mawɗo anda pellete o mawɗo no wawi wonde mawɗo ma inna baba en ƴawi lowi nafa o ka ko ɗum wiyete taqwallahi azza wa jalla khayru nnasi ko anfa'uhum linnasi ko ɓuri moƴƴude yimɓe fof ko ɓurɗo nafde yimɓe ɓen naɓorama hara koɗo wajjillah ara naya arɗa ɓorni ha moƴƴi wiccama ɗon ko immoɗa gañƴa inna linataka lawol aray wonari ko dina ka wi gonno ko ɗo woni kulol Allah ngol joni noon Sayyidina Ali no andire no lolliri noon sahabaɓe mo ɓen waɗi tarif taqwallah définition honno Allah holiri ɓurɗo lollude on komo Sayyidina Ali radiallahu anhu maaki on wal khawfu min aljalil wal amalu bitanzil والرضا بالقليل والاستئداد ليوم الرحيل وصاحبي دي وناي هو راهبي كل الله ko yahulu Allah kene e gundo si yimɓe ɓen ɗo hiɗa huli Allah siko an tum hiɗa huli Allah ko harmi ko si président gue hiɗa huli Allah a lorrata goɗɗo si tawi lorrugol goɗɗo e lorrede waalo ɗi a wakkiloto ya lorre kono a lorrata goɗɗo ko ɗum woni alkhawfu min aljalil kulgol o Allah Allah no wawi joni naɓa junngo ngon tun ka harmi ɗon ma ka boni ɗon o koolago ɗon o jogongo ɗon himo wawi ɗum himo wawi ɓornoɗa ha moƴƴa 31 décembre hewti hande mi yahay mi yiiroya kongal jamma o fof Allah no wawi belsindema ɗon hara wa wari yallude ga suudu hiɗa wawi an sonnajo yaha miɗo yaade mooreyagol mes ko Allah harmini kon Allah huuɗi tokkuɗon e tokkana ɗon yaha moroɗaɗi ha gayni o jogaɗi ga hoore o sunnadi ga hoore ma sunna hoore ma Allah himo wawi wadde ɗum o tertoma ɗon hiɗa wawi ƴettude o téléphone ma mo sohluɗa ko satti jawdima laaɓuɗi dagiɗi pars yaltina ɗon darugol ko harmi Allah buɗindina guine maɗe ga wonɗa dar ɗum wawi ɗum ka wawata bellati mo wawi ɗum ɗo inna mi waɗirta ɗum ɗo hawfan min Allah wallahi mi acciri ɗum ɗo sankurgol Allah ɗo hara heeɗi koye goto alhawfu min aljalil ɗiɗi wal amalu bitanzil wallidirgol nde deftere qur'an hanki nayi hari ɗum ɗo welatalam kono mi seedike ka docteur ɗo ɓe yimmi ha mi nani hiɓe janga ga Allah daali nelaɗo maki ɗum ɗo koye waɗe ila hande bi isnillahi taala mi waɗen welatama nafi kono ɓay welay Allah e nelaɗo makko mi waɗiray ɗum hanki tigi tigi o waɗu hari miɗo yiɗno waɗugol ɗum ɗo kono mi nani docteur en hiɓe janga ga ɗum ɗo haray Allah faalaka few ila hande inchallah mi waddata yallah yafora ko feƴƴi ko ko ɗum woni wal amalu bitanzil Allah noon ko moƴƴo ko jokki sa jokki ko boni duuɓi capanɗe jeego haraɗa jokki ko boni ko a andama ko boni jokkuɗa a anda ko biɗa a anda ko shirka a anda Allah faalaka ñande andoyɗa wo ruttiɗa e ɗum ɗon ko ɓe Allah sabbini yubaddilu llahu honno sayyi'atihim hasanat o waylay Allah no moƴƴi o wayla ko boni kon fof o wattanama moƴƴi hande kadi bone on ko honto ko sa andi moƴƴa a deppitike muɗum walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun hawni deppitake hoore ɗum ɗo hay mo andi kadi ko boni ɗon Allah subhanahu wa taala ko yaforo ko ɗum woni wal amalu bitamthil tati on wa rida bil qalil e yonditoragol arsiki ɗum mako ko wiyete mum al ghina ko ghina nafs ngalu ko ngalu wonki mawɓe ɓe Allah yahuɓe ɓe maake wo reedu mo ko ɓano hani wa'ugol waɗowa gatal gatal si gatal no tagga ha moƴƴi waali ɗo sa ari a tawi no woodi place ɓuuri ka weƴƴite fontu sa ari a tawi ala ɓuuri weƴƴitu mbiyeɗu ko place o woodu mum fo ko ɗum woni wa rida bil qalil al ghina ghina nafs laysa al ghina an kathrati al arab innama al ghina ghina nafs laataki ko wiyete ngalu ɗuɗugol jawle ɗe ko wiyete ngalu tigi ko yondinaare wonki sa heeɓi ko wiyete ko yondinaare wallahi summa wallahi a wuuray ko a tedduɗo surriɗo maya kadi ko a tedduɗo
ayi mo be gonu be da mako ba gonu dabata o ka suro sa dabbi buri ka suro da tun awir tot sa yini ya dabba ngiye jawdi do ko gome ko mantire da amman kay ga suudo Allah sa dabbi jawdi ko mantirte da woni ka ari hebi jawdi de wal magal kala hangal tinta dare aya ko suratu shura to ko Allah subhanahu wa ta'ala o dai walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويوم حاليتم وإني ولو بسط الله الرزق لعباده ونجي يسلم لبقوا في الأرض ونجي بأن تيجي بأن يجي وجنة تابع يوم يدوري كنا بنيرت تابع كلا حاجهم ما بيانكم الله أدنى بك بسرور كن رفت كن وتبهبه وتبهبه بهدي وبمالين fi wonno fi wata be bew bay Allah no yidi be jonno sa yini ya dabbay ko buri don ka Allah classe ma don dum alu tay wore walau basata Allahu rizqa li ibadihi jiya be makko be tigi ben don gola ba o fina ko ko wiete jawdi ko sheytane no jonno skadi dudi o hande ga jodda sida julude sida dani ko kalke gol dum jango kadi minadi dum do dido yamje ko yelu hebata toro devis jaway kati pot ko dum petto ne ala yoni ka hore oɗo joto jantagol inde Allah oɗo joto miijito fi Allah o andina fi gammu la hoore ndin heewi dossier ji har wona ɗi fi Allah no innade ko ndeyaɗo maki wo ko aksiru min zicri hasimil lazat oɗo nani hasimil lazat ko hasimil mani oɗo fi jawdi ɓurata jam ko ɗum woni warrida bil galil naya mum ko gon wal istidadu li yawmin rahim ñande ɓe ñande haraɗa muuɓi pawle maɗe ila heɓili tum mayne nde ɗum yaltimi akkoyta nelaɗo maki kun fi dunia ka annaka fari o ka annata way tawi ko a kono ane ko hanki jeema men naade kindiya ɗo ni yimɓe moɗi pawre koye bimɓe kadi men ndeway wo neɗɗo fof neɗɗo julɗo annduɗo wuuri maaye ko ni o haani wonirgol e hoore o aduna wandi hay kirɗinayi ɓe ɓen ɓe innayi wo ñaama waltina wo ɗum ko yawre a jarama wandi ko haala kirɗuga kono hika jogii taw riiti ñaamede ko ɗum ɗo mi ñamata janngo mi préparé o fi yontere nde fof dépense ɗum ɗo ko fi lewru no hitande fof no ɓari hiɗa mari garanti wonde ma wuuray ha janngo hiɗa mari garanti a wona yontere hiɗa mari garanti a wuuray lewru hiɗa waɗi garanti a wuuray hitande sappo prépara ko ñamata hitande hara kawtal ma ngal hino weeɗa laataaki ko wiyete julɗo haɓɓa ñamayɗo ha haara waltina hara kawtal ma ko ngal hino weeɗa goto e moƴƴuɓe o yiltori yahugol hajju jawdi ndi o yarayno hajju o yiltori saabu ƴettugol ni jawdi makko ɗon jonna kawtal makko koɓe ɗaɓɓa joggo ordonnance harayne hen waɗay ɗum hande o si tawi mi ɓanni horde hirande min e sonnajo o woɓɓe soni to ko homɓe ni ko goto ka ko pannu naaɓe to taw haɓe yaha enen ɓeɗo e foti wonno sahabaɓe ɓe wuuri ha ɓe faati ɓe ñamade horde hirande maɓɓe kamɓe to nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno lebbi ka maɓɓe tew ñamaka ɗon ñande ko Allah subhanahu wa ta'ala o arsikiɓe ɓe hirsi dammol eyi ɓe hirsi dammol kon ɓe senditi dammol ngol fop ha lutti balawal ngal ɗacci ɗum noon fi ɓeygure nde nene Aicha aroy neɗaɗo woni ɗi lebbi ɗo fop e ñamari tew Allah arsika e goɗɗo hirsa kadi fof sendita kadi accanare e sinagal balawal ɗo neɗaɗo ini la kalla ya Aicha ya siddiqa bintu siddiq non naɗo woni dammol gol fof mi accani en si wona balawal ngal oyni o way dammol gol fof a senditi accanari en si wona balawal ngal oyna ɓandu mon ko fof ko enen mi accani sina balawal ngal wi honno ko wiyete sadaka koko jonnuɗa ko ñamuɗa ko haray nanni ene kadi gollitirayni hara se gollitirani walla hara ɗo feƴƴuna ko onnen ɗo haray ka portano colonel Dumbo yawi o tigui de wari to mi jonnon ɗo misal leyde kamɓe wonto wano ka leyde fortol ko andi o neige glace o yiyatay moƴƴano si yemi noon ha ɗuuɗi goɗɗo wawata feƴƴude fof mortoto sa molti ka yani on tigui heelay joni hiɗo wayi to sariya naɗe julɓe goy mo be fewno suudu mon ɗum ko ittata on neige ɗon glace on ko lanɗa na ndiyam na fittugo pakke mum lanɗan noon ko yeyete no gasa ko ennero ma ennero 50 ɗum no gasa ɗo ko 15 000 ma 20 000 mo be ko yo yew soodoya ɗum adda junja fewdo dambugal mum ga fewdo kuuru mum o sa junji ɗo ha hewtiga ko daroɗa o daga ƴetta junja fewdo sare nde laaɓi galama wallahi musidɓe julɓe tedduɓe en fof no gasa ɗen jogui ɗon cuuɗi ndaare étage ji wonade e ɓanteje duplex ji darje ara naatugol e kuuru goɗɗo hala ko loope jumpata naata
ka fewno kuuru makko maha bulu hino ila ɗon ndiyam lumpuɗam hino feƴƴira ɗon o heɓi joggo dal ɗiɗi dal tati dal nayi e magasin ji dolle dolle kono o wakkilaaki ɗaɓɓoygol toon gooto sima e sartuman gooto kaaƴe o ara o hibba ɗum noon ka fewno dammugal makko ƴetten ka laawol ngol fuɗɗi ɗo haka ngol hattoy to mo be fewno kuur mum si waɗi dalet fewno kuur on pettoɗa waɗa goɗɗo de waɗa fewno kuur ma on e fewno parcelle mo sooduɗa en luttira e nduggu ka laawol no hakkude ɓe yalde wallahi luttata en hakkoto ha ɗum ɓoya ngara honno goudron en haɗa laawol ngol fof hibbanoma ɗuma honno beto hay sen heɓade goudron kono hara heeɗino o moyi ɗum ɗo pet yonino toon goto siman e sartuma goto a wa jillidira ɗo hibbalo nduggu waɗata ka dambugal oɗa kadi waɗi ko dambugal oɗa kadi waɗi ko dambugal mo oɗa kadi o dambugal mo mawɓe ɓe maka mo ɓe si fitti dambugal mo sare nden fof laaɓay kono mi wakkilo ɗo kala ñowu komi faalaka e woni ko nder kuur an ko mi hibboya ɗum ɗon e tumbere goɗɗo wonno kam ñande o ƴetta o hibboya tumbere goɗɗo en gollitiri hadis on la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi o marsi ɗo hiɗa andi le pellet wallahi summa wallahi on loope komi hibbata ka yaasi on luuri komi wanta sabu hibba ton ma ɗum mi jasa ngayi kakam ka nder kuuru am mi kuulaka ha moƴƴa mi waɗa tiyorno mi bugono ɗo yaltoya ka yaasi kuurji ɓuyata ɗo ino yaltira ni kala ko yalta ko ndiyan lunguɗa tuunu ɗan ɗan a faalaka wono ka nder kuuru faalaka wona ka nder salon a plus forte raison ka nder chambre ma kono hiɗa yiɗi julɗo allah salligiiɗo ha moƴƴi no fokki yawo ka suudu allah tottoygol farilla allah yo ar o jumpa ɗan ɗon o tuunino e suudu allah hara ko woni sabu mum ko juulata ko honɗum nafi wallahi nafaari seedi e nafaari hay si allah ƴettanima yawmal qiyamati haqqeji jama o fof jonnitiroyde ko juuluɗa e ko holuɗa e ko hajjuɗa e ko zakkuɗa luttira ni hannde kadi wonɗoya kañala sallamake o huwal moflis te fi hannde kadi a juuli a hoori a hajji a zakki kono nafima wallahi nafaari ndaare tout saare nden ɗo on tawi ko ni hindiya ko ni laɓe ko ni mamum ko ni dalaba kono hakiri kan woolaka kalkilen ɗon ko julɗo waɗi ɗum fiyo julɗo musidɗo makko ɗon fa ayna al iman fa ayna al mahabbatu lillah konto ko yiɗinirɗen ko fi allah yiɗan kon musidɗo muɗum ko yiɗani hoore mum wakkilo awa ɓay tun a yiɗa ɗum ɗon e ma ta yiɗo ɗum ɗo kadi ha to woni istidad li yawmi rahim hiblagol ngol joni heedi to ko goto ko ɓurata naaɗoyde yimɓe ɓe aljanna ko honɗo ko taqwallahi azza wa jal ɗiɗa mon kumɓe lamdi ko honɗo ko kum misali ɗo yoni wa husnul hulqi e moƴƴugol jikko yon noon ɗiɗi sifinen ɗo haray jikko on ɗi yo moƴƴani wallahi haray moƴƴani saare nde sen geddi si jogi jogandema ɗo honɗo suware yaka juulirde ɗo harni moy ga gar wattino yiyata ɗo parcelle mo soodaka ka suwa cour waɗama ma waɗa kono woodi goɗɗo jeeyo anino goɗɗo jeeyo saare a yimɓiɗo jaare min jomum waraki sa manifeste o joni yeɗu parcelle mum mako ko 15 ma ko 20 hibbo ɗon ɗone ha moƴƴa hay wata feere ndon waɗu ɗon betton ha moƴƴa continue ndaare so heɓata lawol laawi e heɓa ga heɓata wallahi heɓa ko ɗiɗo piiji ɗiɗi ɓurata naanoyde yimɓe ɓen honto mbaɗa jogii jikko moƴƴo on Allah hokkee ɗo wa akhiran komi sakke torta piiji ɗiɗi kadi ɓurayɗi naaɗoyde yimɓe ɓe yiite on kadi waɗi ɗiɗi bet wonɗum ɓeyni wo ko alfamu wo ko karaho ko hunduko wal farjo yawno ɗiɗo ɗiɗi okkoyta yimɓe ɓen yiite jahan dabul hadis fenaade ɓurde mawɗe fof ko sikkugol fewno noon Allah no waddani e réseau sociaux Facebook goɗɗo publié ɗo goɗɗum hara ko kanko fini ɗum memmi onon alhaali makko ngo bugo goɗɗo yeyi ɗum ɗon kadi bugo bugoɗa ɗo sabu ñoɗɗuɗa hundu wotoru million ji yimɓe yiya hara ka woni sabu si tawi ɗum ɗum haray nagonga ɓeynile abdallu alal hayri ka fayili kala tinniɗo yo moƴƴere waɗi heɗe mbaɗi simade moƴƴere so tawi noon ko bone kadi wa kasalika hande kadi hay no hulɓini deɗa publia goɗɗum partage a goɗɗum ndaaru dey sina to yiya anndu ko ɗon Allah nangiroyema yowmal qiyama ɓay ko woni sabu ha ɓe yimɓe ɗon fof hande kadi humpiti ɗum ɗo harna ko ɓe hanno humpitade watten en kanki joni la sallam maaki ɓe noddi mofte maɓɓe ɗe fof ɓeyni o man yadmanu li hombo ƴettantalan garanti piiji ɗiɗi so ƴetti garanti piiji ɗiɗi min kadi ƴettanimo garanti ko wallahi o naato e aljanna joni wandi en andi ko ɓurata naaɗoyde yimɓe ɓen ko alfamu wal farj ko ɗengal ngal e awraw nelaɗo maaki ko hombo ƴettantalan garanti piiji ɗiɗi min kadi man yadmanu li ma bayna lihyeyi wa ma bayna fakzayi admanu lahul janna min kadi si goɗɗo wakkilike renaniɗal ngal ɗengal makko
e ko woni hakkude buse makko ɗen ɗiɗi mi ƴettaɗimo garanti wallahi o naata e aljanna bi mana ɗiɗo si tawi a nafaɓe silaka Allah yiɗi yardu wallahi ara anndo heɓoyi aljanna retoro Allah yo Allah okko en ɗum wiyete kon aljanna wa akhiran sahabaɓe landi famal hallu joni noon ko ɗi soñji ɓe ene ko honɗum woni solution noon hannde kadi yoɓe daɗu ɓeyni o ko piiji ɗiɗi ma piiji tati ɓeyni o goo wabuki ala khatiyatik joɗo wulla e hoore boleji ɗi wonɗa wadde ɗi wota wullu boleji goɗɗo wone wadde e hoore ma mapini wota goɗɗo goo mapini e kaari moƴƴa daari hoore ma mawɓen ɓen ɓe sarhi ɗum ɗo ɓeyni o goɗɗo yiyay honɗum wo lojol wongol e yiidere musidɗo makko kono yiyata bandan e jooɗiki hoore makko ko ɓe wawi yiwde ko ayiɓe ɓeeɗo ɓe wata yiide ayiɓe am wo ñande yiwɗa ayiɓe ma o ronkuɗa yiide ayiɓe goɗɗo hara heeɓi solution gooto wo ɗiɗi wo amsik alayka lisanak siɗa faala daɗude yawmal qiyama ko ya jogi to hannde kadi ɗengal maga wo tati wal yasaka baytuk wo ya heeƴuga ma sa andi a yalta hara hina fi Allah yaltiroyta wo ya heeƴuga wonaka ma sa waɗi ɗiɗo tati Allah subhanahu wa ta'ala o dandete geyide jahannama o kama janna do toro Allah subhanahu wa ta'ala on ɓantuɗo ɗi kaw muuli jiggiraji weɗɗini leydi ɗo yo moɗidiro ni ga aljanna makko ɓe toriki Allah ɗe geeje tuuliɗe ɗo ko heɗitade geɗal maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe kumbay kum maɓɓe ɗo yo Allah joɗɗiniro yo ni ga aljanna pour towoɓe toriki Allah waɗaniɓe teddugal yo Allah ɓeydan on teddugal aduna e lakara toriki Allah no mogoɗen ɗo ni so tawi no woni wonno jogiiɓe andeji ko wawi yittude ɗi wo ko Allah yo Allah ittanɓe ɗi si tawi no woni ɗo nawnuɓe nawma nawniraɓe ko Allah mari cellal kanko mari lekki yo Allah hokkorɓe cellal yawgal lewingal sima ngal hokkuno annabi Ayyub e toriki rabbul ibade o sino woodi huluɓe hakkudeji maɓɓe yo Allah hokkuɓe ko wiyete ko hoolare waɗa hijabu e maɓɓe sino no waɗiro hijabu e Aboubacry e nelaɗo sa sallam ko fammere e toriki Allah subhanahu wa ta'ala o sukaɓe meɗe wonɓe hoore laawiɓe ɓe fi on lumbugol yo Allah on lumbinɓe toriki Allah subhanahu wa ta'ala so lumbiniɓe ko yo Allah firto e arsike o kadi siɓɓe meɗe wonɓe ga jogiiɓe feere ɓe yo Allah ɓeydanɓe waɗa barki e wuuro kala mo joga kadi yo Allah hokkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki kala mo koɓe meɗen ɓe ɓe wonɓe e yondanade toriki Allah yo Allah hiwɓe yo Allah waɗi joddi ɗum ɗo kam mandake maɓɓe yowmal qiyama toriki Allah kala ko bonnata fi maɓɓe yo Allah woɗɗi kala ko bonnata fi maɓɓe turtoyo yo Allah ɓandu ɗum ɗon yo Allah waɗi ko woni jannude waajo ko harmo haalisa ko fi maɓɓe wona waɗirede wonɓe jannude ɓe kadi yo Allah hokkorɓe gandal hokkoraɓe faamu hokkaɓe miijoji moƴƴi waɗa gandalngal harko hujja wonande na hujjade o maɓɓe weltani ke jama on fof wonɓe sabu ha mi hewti ɗo wala rasi docteur ɗo ɓe musidɓe meɗen ɓe fof wala jantade hay goɗo toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa har sadi Allah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh